ugitegerejwe rero yitwa Bizimana kapiteni w'ikipe kugeza kuri ubu ngubu ntabwo we yari yahagera, gusa kuri gahunda baratubwira ko aza kuhagera uyu munsi mbere y'imyitozo nawe akaza kuba yakora imyitozo byibura umwe, hanyuma ku munsi w'ejo kambikana rero umukino uri ku isaha y'isa 2 z'i Kigali, akazaba rero bakina ku kibuga cyitiriwe 11 juin cyangwa se cyitiriwe itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu i Tripoli muri Libya. Stade yakira abantu 80,000 byose bicaye neza, ni stade nini cyane y'ubwatsi rwose bw'ibyatsi bitari by'ibikorano cyangwa se bya kimeza. Niyo mpamvu no ku munsi w'ejo ku kibuga bakoreho n'ubundi kirahura neza n'ikibuga bazakinaho ku munsi w'ejo bakina na Libya ikomeye cyane nayo, kubera ko ikipe y'u Libya tuvuga burya muri 82 yakinnye umukino wa nyuma cyangwa se final igikombe cya Afrika, nubwo yaje gutsindwa ariko yakiri umukino wa nyuma, imaze kwitabira ibikombe bya Afrika bitatu mu gihe twebwe ari kimwe. Birumvikana ko ni ikipe yo kwitondera cyane ko no mu itsinda irimo ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi iri ku mwanya wa kabiri, irarushwa inota rimwe n'ikipe y'igihugu ya Cameroon ifite amanota 8, Libya ikagira 7. Biragaragara ko muri iyi minsi nayo ihagaze neza. Gusa hari amakuru yivugwamo ko rwose hari abakinnyi mutoza Milutin Micho ni utoza ikipe, murabizi ko azatoza ikipe y'igihugu Rwanda. Hari abakinnyi rero yahamagaye ntibyakunda ziri politiki, abakinnyi bakomoka mu mujyi wa Benghazi i Tripoli. Ubwo rero kubera guhangana kw'iyo migi ko ari ibiri, hari abakinnyi batazagaragara muri uyu mukino, ariko Milutin Micho yifuza kuba afite barimo n'umusore ukomeye cyane witwa Ali Muslati, umusore ukina mu cyiciro cya mbere muri Turkiya muri Besiktas. Ntabwo rero azagaragara muri uyu mukino kubera izo mpamvu, gusa nyine abandi bakinnyi bakomeye baracyahari, ntabwo byatuma ikipe y'igihugu y'u Rwanda ayirara. Ku munsi w'ejo bizaba bikomeye, tureba niba bavana amanota 3 mu gihugu cya Libya bakaza gutegura umukino ku itariki 10 bazakiramo The Super Eagles igihugu cya Nigeria kizaba kihari rwose muri stade Amahoro ku isaha y'isa 9, ubwo nibwo baza akina. Hanyuma Amavubi tuzagenda tuyagarukaho no ku munsi w'ejo, ariko reka tubabwire ko ikipe ya APR Football Club ikipe rero iri gutegura umukino izakina muri ikipe ya Pyramide, ni umukino w'ijonjora rya kabiri ry'imikino ya CAF Champions League. Ni umukino uteganyijwe kuba ku itariki 14 z'uku kwezi kwa 9 turimo, azaba ari ku isaha y'isa 12 muri stade Amahoro. APR mu kanya nibwo ishyize hanze ibiciro byo kwinjira kuri uyu mukino, byamaze kugera rwose muri systeme. Uko bimeze nuko itike ya make aho bita muri regular row ndetse na regular up azaba ari 2,000 cyangwa se ni 2,000 kugeza kuri ubu ngubu. Hanyuma kandi muri VIP ni 10,000, mu gihe muri VVIP ari 30,000. Aho bita muri executive seat ni 100,000, mu gihe kandi muri executive box ni 900 by'amafaranga y'u Rwanda. N'ubundi ibi biciro birasa neza n'ibyo kwinjira ku mukino batsinzemo ikipe ya Azam. Nta mpinduka zabayemo, ahubwo impinduka zirimo nuko kugeza ku itariki 12 uruvuga ngo mbereho iminsi 2 mbere y'uko umukino nyirizina uba, ibi biciro bizahinduka cyane cyane ibingibi by'amafaranga make, yaba 2 ndetse n'ibihumbi 1030 bizahinduka biziyongeraho gato. Ubwo bivuze ko bisaba kugura icyakiri kare kugira ngo bafatirane aya mahirwe ibiciro bitarazamuka cyane. Umukino uteganyijwe rwose kuzarebwa n'abatari bake cyane ko bashaka ikipe ya Pyramide niba izasubira ikipe ya APR ikaba yakira nk'ibyo yatsinze ubushize ibitego 6, cyangwa se APR nayo ikaba yayereka ko yiyubatse ku buryo bukomeye cyane, izana umutoza nka Darikonovic ndetse n'abandi basore batandukanye ikaba nayo yayitsinda. Ubwo umukino wo kwishyiraho uzabera mu gihugu cya Misiri i Cairo, bakina n'ikipe ya Pyramide. Hanyuma ikipe ya APR kandi nabwo iri gutegura uyu mukino, ariko inakina imikino ya gishuti. Muri weekend nibwo batsindaga ikipe ya Marine 2-1. Uyu munsi mu kanya gato ku isaha y'isa 9 rero APR igiye gukina n'ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazir, umukino wa gishuti rero ugiye kubera kuri Kigali Pele Stadium. Icyo mwamenya nuko kuri uyu mukino kwinjira rwose ni ubuntu, nta giciro kimwe gihari. Mukareba abamwe mu bakinnyi basigaye muri ikipe ya APR batahamagawe n'amakipe y'ibihugu yabo, ndetse na Mukura nayo abakinnyi benshi nabo irabafite. Uraza kuba ari umukino wo kureba cyane. Reka tuve muri APR twerekeze muri mukeba wabo yitwa Rayon Sport. Rero ntabwo amakuru ari muri ikipe ari meza. Mu gitondo mu rugo rw'imikino tuvugana n'umuvugizi w'ikipe yitwa Ngabo Robin, yadutangaje ko rwose umunyamabanga mukuru w'ikipe yitwa Namenye Patrick yamaze kugirana ibiganiro n'ubuyobozi bw'ikipe, ababwira ko atazakomeza kuba muri izi inshingano, ababwira ko yamaze kubona akandi kazi agomba kwerekezamo. Gusa mu magambo make SG Namenye Patrick yamaze kwegura muri Rayon Sport, cyangwa se ntabwo azakomeza kuba muri iyi ekipe. Ubwo rero ni crise ikomeye
cyane ko birashoboka cyane ko yajyana na dafu y'ikipe yitwa Adrien Nkubana bakaba bagendera rimwe mu gihe manda ya Jean Fidel izasozwa mu kwezi kwa 10 harabura iminsi 50 yongera kugira ngo manda isozwa ariko iri kugenda igana ku musozo mu bihe bibi cyane. Jean Fidel nawe biravuga ko atazongera kwiyamamaza kuyobora iyi kipe, baribaza ngo ninde uzafata Rayon Sport ubwo Jean Fidel azaba avuye muri izi inshingano. Mu kanya gato rero nubwo Munyakazi Sadati ugeze kuyobora iyi kipe murabyibuka muri Covid amaze kuvuga ko rwose abona Rayon Sport byaba byiza igurishijwe ikavanwa mu biganza by'abaturage nkuko bimeze, ikareba ko yabona umuterankunga ariko uyigura mu buryo bwuzuye 100% atari nk'ibi ngibi Skol batera inkunga ariko none ikashyirwa mu maboko y'abandi bakire cyangwa se izindi kampani zikayigura. Wewe mumbone zabona ko ari bwo ibibazo biri muri Rayon Sport byakemuka, ariko ubwo ni igitekerezo yatangaga gusa nyine biragaragaza ko iyi kipe ibibazo ifite bigomba gukemurirwa hafi ikabona ubuyobozi kugira ngo bigende neza cyane. Reka twite cyane tunagana ku musozo tubwire ko rero muri basketball kipe y'igihugu y'u Rwanda ku munsi w'ejo y'abatari imyaka 18 bari mu gihugu cya Afrika y'Epfo bihanangirije ikipe y'igihugu y'Afrika y'Epfo yari no mu rugo bayitsinda turwa chiffre rwose bayitsinda amanota 102 kuri 37 bari bari hejuru bano bakobwa b'abanyarwandakazi. Mu gihe rero uyu munsi nibwo abahungu baza gukina n'ikipe y'igihugu y'Afrika y'Epfo, umukino wamaze gutangira mu kanya gato ku isaha saa 6 n'igice. Tuzoye tubabwira ko Luis Suarez yamaze gusezera gukina ikipe y'igihugu ya Irigwe ku myaka ye 34 rwose yabatsira ibitego byinshi no top scorer ibitego 39. Umukino wa nyuma azawukina kuri 5 bakina n'ikipe y'igihugu ya Paraguay. Murakoze cyane Iberi. Namwe ndabashimiye Ibiganiro. Politics. Documents. Sports. Entertainment. Love story. Love story. Mara TV. Mara TV.